Ya Allah. Alhamdulillah kawan. Tarawih ya lalai 15 kali. Bitaw ka Kemat. Iya ke. Sering sengkok norain. Biasa namun orang yang tarawih dia jangan ngabudi. Sajian ngorangin. Ben poli na kela imam la amin manceng. Tadi sengkok tahu. Orang yang tarawih dia cuma lalai 15 hari. O mataw ka Kemat. Kalau disebut amin mancung ala 15 hari. Maka baca sopo je tak pada amin mancung. Ya lain ke. Pejang tarawih bi pejang sopu je. Mun pejang tarawih je dari ada sampai ke 15 je ada amin manceng ah. Mun pejang sopu la lambe pakun beda amin manceng ah. Kaki apa ke? Ampura apa? Cik mau bahas amin mancing. Kopi aja pe enom. Ada mau suruh minum kopi mat langga. Wah kocang. Ciknya banyak. Oke ada lah ini tak min loh. Alhamdulillah. Ring lamare nginom kopi kapi. Bah ngaji ke dalam ada urusan. Mai ke na masuk ngaji ke dalam. Ya bi tuan rumah nalai soro ngaji. Kopi dia terus lagi fain. Mayo. Yo. Kok ngaji kada ke? Pakai pun ngaji kada kalau nabi. Engkau fusan saden ya. Engkau kada banget. Kerungkak suara nak kaki suara cawu je. Tang suara pada bu suara nak aing bikon. Engkau kada be. Gila pacang mayo. Ayo. Ya, oke mulai ngaji kada sabit abid loh. Kesan ke cuma semak. Kita kok kaki tak gede man. Nek dulu tak ngidi ngesini nyak salo na beler keran dia. Asal. Mulang gede je dah. Oh. Mat. Tak langkung mat. Matung ke ngaji. Wow. Orang deki singakan karena buka mau tak nyamannya. Iya orang saya ngakan karena bukan nyaman. Sing ngidi ngaki ngaji. Dut seron dut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Matungkol itu yang dente. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم Loh, Mek keluar, Mat. Masih kilo ngaji kagak? Tahu? Kasi binabi matungkol. Marati si tayo dente ada isang kubot to bimat tungkol din. Natolot pira apa, Mat? Sering nyamulan suara matong ke kalau bisa kaki. Sengkong ini suara kaki juga kapelengan. Kaki din. Kasi doon pa doon na burung matong ke. Pas tadu kung singko sekali. Sila. Kung ribi singko yer. Sengaja lo bolo lo din. Tako man kana. Lamat, erep. Aku apa lagi matong ke? Ladin, kakila cero noro. Neser, Mat. Cero to man kana di situ. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. Loh, kamu malah nggak itu hilang. Sing lah bagi deh sing ngaji. Payah kan aja. Sing lah bagi nepah niko. Loh, kaki bi keluar, Mat. Kita ngaji, Mat. Saya begitu kaki, Mat. Oh, mangkara kaki ke ngaji ci abi dah. Sang kuwi akhirnya sengko ribet to ya. Sete dan tian teledut serondut. Lah biasa re ngaji, Mat. Muluk betul ambu, ya lu ambu. Kok lah kayak setengah anas manusia kaki, Mat. Mereka kita tahu. Jadi nggak kita suara saya rasa aing bikin. Para saya ngabikan. Iya bikin ekor tolbu. Cari apa ke? Kamu matang rokok sih. Jadi lo tahu ke? Ekor rokok. Oleh tang rokok. Tak rokok kamu, Mat. Kita tahu. Cek dah boleh nanti. Lo kamu matang rokok. Kok gelak ngeboh. Bisa tak ada. Arkin bodoh sing ngerep rir. Den, kamu matang rokok, Den. Lho, chứ không có lo tao ke? Den. Marah ngocak siapa sing ngerep tang rokok? Ke. Làm cưa thì ngerap. Cái sing gak dele bele. Dele bele ongku lagi.
Kingko iba langge siya. Ingat le. Kok kedin? Itu kaya tako udah mat langka. Lagi buku kan aja lah tako caang lagi. Kira pun rokok. Maramat rokok mat. Cek gendeng mat. Rokok-rokok apa kagak? Sering kau tak tahu kabar na rokok leka. Rokok-rokok. Rep-repan rokok sing ureng ku ya cia rokok ya. Cia obar. Bibir aja. Lejo ngaleng. Cang Saden kagak sing ala. Sahatin detik ini kabar dari sana. Paya matong ke. Pasai kabel kawan langge. Enggak kak. Sengko tak ngirap mun rokok kakek. Sampai nak kebaya apa sengko kun karo rokok kakek. Lejo ngaleng mat. Enggak kan kau tak ngirap. Lejo ki ngaleng kagak. Rasa aki mulai tegulek era yo, muluk kelengar yo. Jauh dinya apa mengguru aku nih teku leer. Cak saking teku elong semak kajalanannya apa. Bener ki mat langge. Mun teku elong ada kajalan nyapa. Kok kalah lebih mat langge. Buru mat langge. Me tak buru ke. Jangan kita ku elong ah. Ya bulu jur. Dah iya den. Iya ke. Kaknya kalah kalimat langge. Serang ku elong ah. Ya maju den sare kedua den. Mai ke. Ayo. Sulit. Rasa aki mau kena yang kalah kalian dicong ya. No, 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 no.